Pak. Oh, Bapak. Ini aja Pak. Ini sebelum kita dulu. Kita terus lah. Baik, kita mau apa sih? Itu siapa boleh? Kalau nak apa? Beli gelang. Iya, baik. Gimana sih? Mau ngerti apa? Mana kita? Kalau mau secara TV. Lagi mati beli. Lagi mati beli. Lagi ngomong mano. Lagi beli. Lagi lano. Kita pun kau beli. Lagi mau beli. Sakit heran.
Sakit